Place anung, khotkhoti ras place anung, 108 bigha long, 54 house keche kebe mia penceng lok kaprek bihari pengli kaprek khai dum do thib lo da. Lake koman XYZ bongrung, XYZ peron, XYZ tokbi, XYZ kathar la hai tumsi along le bangke list pi chaplo. La so long leta 108 bigha nili long ri pajok dulu. Ahok perke cibindak da sipot apen rad bhanda nili ke nili so nang charli dun vek thabu pe cebai na ngaki me bhanla cebai na sitala nitum ki claim a phia po ko pini ali nang choy nun jok ko nitum akama na pa success du ya kam nang claim nun ri biat bang ni bang ar ju loy lo chini lo nitum da ni phi ko pia politics nang dun bo maga nitum lo chini lo nitum politics le claim galilang mate ahok pera politics claim lo party join ji nita sa kalila amunit se avedalo ti tuma khailong alidar se avedalo border ke raigi amasi halaso dim da piniani pilo 54 house council phanda parju dop de pin pensi mane joy ke pensi law and order phanda parju dop de joy ke pensi nili 54 house ke hal hai kona mana aso nane lahori ghat pui mori gaon pui nane dhubri buji nane silet puji la hai amunit tum phansi pang room nili si ise agreement en lo Babu bongrung akha ban secretary lo nili bang president lo man nili ma se allo daga bonai lo je nitum phan ke la sonson andar nitum long le do aposi nitum ke chi dam lo la so agreement bang nitum phan under compulsion ma jot gali nitum free will ben nitum ke chi dam pusi agreement enun erlo bonsai enun erlo a he mari pachi free jablo chiklo joniang bong man nitum 54 house ke che ke be so ban uthai chablo pope non la ras place bang ani kan samlo de mia bojalo da non munit kom de loge dak pen uthai den man La hai se nil tum kya opinion ni ke opiloma sports association khotkhoti sports association la so 25 crore project dak mini stadium nang tang erlu non ang part CM sardum bang wang po na inaugurate po pathu fit chalo abab taki ekdam pathu mi sogi takal la so pe naku do thulang netaji subhash chandra bose la so residential school ne ko pine la 12 13 crore 8 10 crore a project la tang erlu la homa sa fancy for the interest of general public la so bansi claim no mat along rigen ni tumpa jok bomlu la sin ni ne phan nang bit ti bang mane karmi bang oi ne phan nang parem den ta ki me ka me claim a khe no leng kati bang stop ma leng chi kati bule ne li matala leng nang chi kati dun loga long sin ni ta por chi pi bule de nang tum na sum krung pon ne da sum krung sen ne bang a ki me long le che bai na pinier ni thang be jamela create chot ke nang ni lu bulama ne bang a pen ke non jitu netum rong barim long chunji dok lo kapre ka khai tum nang phereulu alamange rong barim long aja kong kar bia khai aja kong isivet tanglo united tanglo po nang ka phere dolo po bangke kisuman dalal dum bangke dak advantage nang endalu non ke paro ka tum ke kar bi phan phereulu rong barim o jitu nagaland border ke pumat hal hai tu ke pota potro ki claim pen chenglok hedi ke jor ki lanjia saita kisuman muni tum nang chonon frodulu da lasen ege CM sar Surjo sar lapen ke MP sar phanda chuning riji bangke nili tum phanda nangli tum nang observe bo moi nili tum ta hok hete pota nang piri apen ke komane maneta border ni tum chirai kom dam po sar po ke lang thala tum manda pota pitong re ta magali ma ela puma apir the pa judlun nang la asap inociden chesna observe chesna nili phanda hok ma bang ke ba munit na feedback entha molen terone ki kuri ase naso nang nang enta ni phana nang piri setame nili bui bangke mane la sar tum han pinier ni CM sar pen nili tum duhui dige chengbe jara chini busana thakse nili da rong barim ben cheng thi bomlo CM sar phan ro bomlo CM sar phan mani bomlo bang CM sar ta aporabe bang BJP ko mun boy phita rong barim to bang ghonta isi do kai da ka pornang chipi la pena ke the lam pisi dala pini that nili tum ke rong barim ke komane XYZ personnel long lele ga chuthi gali che bohong bo manakai ben dala so dim ke jhamela thek banga link chi phu jam lo dim sin tum karbi khai dum kachara si safa kuri si garbage akiter ke er safa kuri si hadak si an han chutun jo dang si hadak si kicho kam sin tum claim kachara safa sin tum hadak si chutun jo dang si kicho sai si claim lasi karbi aman ko an ne akang tu ni tum pon der phi alam dak lo baba kon nil tum karbi afan kon ne top level ne tum pon der phi malik pa bonai der phi malik ne le chi khrong long limati karbi rong ore sor malik cheplang der phi
no bangke kopilo ma advantage nangi endun tum ta dotupi gamra ga pilo nile chui bude kilo ngong lo jung dakal lokel la parobo latunge molen teron gamra la ni aro ngong lo latunge ni nang ni mati gamra nang ni ni sitami nili pui bangke first ko nane pineji bulote non nili tum rong jene ba seng lo pina bani ke tum rong bari mesor eligible bo mani nutke piniani ko mane gorkha khai tum ningkan phofan nezi bicholote mane karbi bangla ningkan phochopo mane benguli bangta ningkan hini thom jopo chipal arbom bo ba kimi bulote mo afige mo afilu ang deng do mati ha jada sai leklemita phot pen buke henu mati bi aja dor bi abi sita direct don pharoge thom ra pho akarbi nilitum ka entry long dakke lake CM sar da आशीर्वाद dolo MP sar आशीर्वाद dolo lapen ke surjorong far sar lokel misi आशीर्वाद dolo pwede latum lenang chi don den pine nang paten ton non son den nilitum ta ide je pen rat ta demoralize de ji ta nilitum rat ase antong mare karbi khaya se antong lapen ke sarkar nilitum lam ki let MP sar banda I the da nilitum akhen no pupe mati CM sar banda I the da nilitum akhen no pupe mati MSC sar surjor sar banda I the da nilitum akhen no pupe boy phi ta non nilitum ke thek long bang ko pilo hala pomon bongrung bhanta alang me thang ning hang pik alam galila alang behind bangke ko mani dum se alang li phan mohora son banai de nili ong mode chijin sodung mati pini da nili chilang nai pinna ta nili chi thek thulong lang pinna dik ta nili tum ako kam claim thur rapet du thur rapet nei ki thigi jang da nili tum chidun rapet nei tin nili tum long la ana politics nang pathulo non me thang mong si nang pahit noji la son ana bidat thi rong barim ke non pokafil andar sedu Pulu tu rong barim nili tungge gambura lekar ire tang kote kara dan nili tumhani gambura nai ba kamu nili gambura ini jibita. Then nili tum da target do nili tum da hok si citan dagi cipatu te dia target do hak cing benda nili tungge social media long da ghonta more sa ramayan ka citan than. Ama ko mane tumang nili tum idea nang hai cekun dia masih kali lele paklang dulu. Nili tum CM sar bhana memorandum ki pidun along. Memorandum along nilitum CM sar dak 7 tarikar ni ke wang hud number 8 point number 8 nilitum ka duk kawe ke number kresian nilitum ke hang padupa lai CC nili nang purhi piat po sitame isia bangke lalo number 8 longe to a point new sarkari gambura SGB for Karbi Rongbarim village nilitum da sarkari gambura ke hang mati nilitum ke hang banga hoitu Karbi Rongbarim nilitum hang po la cikeng thorlo kali te nilitum la khotkhoti area ke rai bangke nilitum Karbi Rongbarim masota daitu en po nilige gambura nang ne dagal ligile nilitum make car nilitum dakke recruit pa me Karbi fan pa sentiment dopa me Karbi lo te ke choklo pokali so na thar Karbi ke do lo Rongbarim nang free Karbi da do he pe thik hai nilitum ma thanam be longri si pa thinam ponon ke Karbi bulo te choklo po non lombang Karbi kat Karbi he pabo lage pulla kalila nili pui bang Karbi sita ko son Karbi ma mesen Karbi bule pamani na lagile sarkari gambura alusu sita jong se arondo bule alusu bhang sita sarkari gambura pamani na Karbi pi sita pamani na kinang sot bule la anse nili tunge pupo lasi nili tum hala sud memorandum nili tum social media long machi paklang kon pe sa nili tum hala sud ke ki hang ason jene ba nili pajir mi chapo construction of blacktop road measuring 3 km at Karbi Rongbarim kilometer ke thom bharman nilitum black topping road to hangan lo 2 number bang electricity facility at Karbi Rongbarim village electricity adon tin nilitum electricity athe ghar bijli balam do modi sarkar ta tasila so alignment nilitum hangan lo construction of market set to boost the local economy market set nilitum Rongbarim bharman hangun 4 number ke drinking water facility of every household under JJM scheme under nilitum drinking water nilitum chohang lo kijunala construction of mini stadium and children park at Karbi Rongbarim mini stadium lo pen children park kami so market ju ka do kami la so khangta nilitum hang lo so number ma construction of tourist IB at Karbi Rongbarim village nilitum so number ma tourism department pen tourist IB Rongbarim lo nang kimo jate jen Karbi Anglong autonomous council ake theki ding ka do ka betum ta mai meeting le doi pen chinglo isia IB da kanang sot pusi nilitum tourism IB nilitum ka cho hang dun padu asupen half number by construction of Rongbarim entry gate in Karbi traditional style ate Karbi Rongbarim non la son Karbi rong ki kimi ke la ke chunchelu nili ke thek dak chibinda kalam galu
lai CCM sar nang kang hon pen MP sar nang kang hon pen MSC sar nang kang hon pen lai sierong chun lo muthote next ke karbia rong da ki chun lang bang ke chun chilo lage next ke rom sidu puti lang dingoi ate bang ta bang kapre ka khai tum ta ka hoi joi sia capacity do munit chot mate hala tum mandala anili tum phot pe namat ke la an dobai ki chule 5 mg high pressure do telwas 5 mg ba emlocaine 5 mg busta hala a dose do mati abisia dose pidete laga overdose pen thilot to laje hala ha ke cheke be so khai dum da non market nang samdun clip pen rong barim manda na accept lo karbia khai ban accept lo ninga rong ko an ne ka chipi political party chilangle dhorom chilangle pen si ili tum karbia khai pen si kalang lo nang tum hello malik lo nang ja ponoi pang deng bang hutke choi si lahai kalili kalang langa tum tan nang pathudun thabran ma kon ni imi thang mai ni chi jangi kalle lo thu plot ko kla akama ka pethe ma rai re nang la nili da ha bot pung tarapung si dam rong pokal di ki secured na edin lang lok su dam rong non nili bui bang ke akhela ka karbi hijan do bang i 2 minute bhanil dum teng ni det pen la chat decision da ensina keche ke be so sita me boundary ke secured nang kori pi on the other hand Karbia SCB ki cho an area bang ke longle ke job pen cheng lok non solar project eni lege ban kali tong pun pun dalo hidipi gile po nangli tumarong chala ka tharan na gile po lasi lason por hu kisuman alam il tum chingwai pon bom man la pen ke 8 number bang ke hidipi di life ha kuligaon ha lapu ekdom dilao jan japra jan paglangso nong 1 nong 2 soria jan solom pen amunit sidake pui plak lo pen nan ne pen Karbian dak do etlu Pinier ni nang tum matata nil tum da karbi rong barim karbia rong ave pin hem karbia hem idon ave pin long pen sitame nil tum da rong ke sing la pen banga khai bu nang chi bohong de pin an nil tum kamilai pon thek olo ma posi chi mathala nil tum la sona por hut ili tum karbi ga nutin da chi ni ge rong nang ka tek thu go malo ituma karbi hijan don thong kebra ki thoma hem nang phang ho tu JCB na apa fuk tuke komalo mane bihari mane bengali mane nepali geli kar biyetum sinang attack lo nilitum da chichini nilitum phi komasinang follow up dun bomma nituma ki megi claimi phanda amlo sita nilituma reba raipen komasinang dun bomma komasinang chuhujum dun lasu naki advantage naki en nilitum da chichini Pinier ni nilitum phan karbi rong bare ma phan nilitum kaching hon man ke then nai Dr. Tuliram Ronghang Sir Autonomous Council CM laben ke nilitum kaching hon man ke the 6 ST parliamentary constituency a parliamentarian mate MP Sir Omar Singh Tisu alang le tum laben ke dak locally Sir Surjurong Phar alang le tum bang thom bikek koi la bang thom a blessing pen asirwad pen si nilitum da ko nanne ke pinier ni rong da chipa chunlo laben nilitum rong da pinier ni ke khotkhoti pakafil andar si doko lasi nilitum pina barni nilitum ke arong ke sengdar lo sitame apo pi kawe apo pai kawe au suson mandet pu rong barin ke jong si non nilitum la rong barin no dak pakafil la gambura long nilitum da non le lam chibi dun de blo de commentu lo Ade nilitum da hakit cheng benda nilitum da chini marni sila so kupua direction se dami make. Laga non poka phil andar se banko. Inke la sulu blo nilitum handa pu charju siroi te pu sita me nili pa clear kan tung mangke MP sar a goltia chattawe da MP sar alangli lason alam ningje de lason alam ni public rally long ke lason ke rada ning pang sami ke ningje nang koklo lage. Majok le leader sita lake morni sindili no nangli no mane sita lake ningje po lake स्वाभाविक लो me hin no mune se alagi thelong le chamati me hin no mune se alang tung ke pang room ke lang nang kam so dai to gali lage lasi nili pui bang ka Karbiang long ka freka political party densta la solli bang cho en it that se mi jepini ani MP sa la son ningje lo head lo puta hoy kenang sap bang political party dinga hot pen la halam ta chikili side do ji nitum da chini lo Wafit si tame core agenda bang lanang ji je ilitum border ke party pen chot ke rai undi BJP pen da rai undi nege offensive Congress pen da rai undi APHLC ASDC pen da rai undi lagi tum ऐसे khai bang aprang do nang po kapre ka khai bang ilitum pon nang po la ansi ilitum hola kapre ka state pen na danger bang ilitum chipa jo onji dak ilitum first ke khai si do ni BJP muni da do nang po APHLC Congress muni da dak do nang po party bang pathe nang la Puyak nili bangke.
lasi lasso an nilitum kelang meben ke ponbo mahur rad nanga chitto hur autonomous council atum ta nilitum hanang acknowledge pa kalo nilitum hanang respect lo lasi CM sarda wang lo date 7 ani nilitum rong barim lo nang humri lo nilitum iningka rong milan non anta nilitum rong barima sorry iningka rong non anta arong bom lang apene arong bom ko la sona por hu ko mane tumbang la son sinang plidun lo je dak kaprek non nilitum kibu parlam kali non rong senglo nilitum dak isi a social environment create lo nilitum je karbi han lo malik Nagaland border sita along leke karbi anglong malik ke karbi han lo bang ke apen karbi anglong a territorial integrity ban ke protect very ban kaprek khai anta nilitum lo nilitum chipon rapelo hapet ke apen latum ben cerabri bulute undang ni athin nang tum mathata la karbi kalia khai tum ki doan ke la dhonsriari rail track pan sorry bangna bil nokata hurial dubi angke la mainapuri la pula jitu paka fil kasiram bosti la hai area ke border problem ili tinge lang unjoklo hoy ke cheke be sodum si honlu no doubt ke cheke be sodum si dolo seta hala tumbang isiang thin lang no dak je long lebang jor je der bang ke cheke be sodum ge amasi tebok head hola aka frega khai tumhan mate aka frega khai blute nang dum na chini je itum tebok head state tumhan di hala tumhan bangke hala so lahaya kiche ge bia khai dum bang long lebang jor je der mat ini tum karbiang long a territorial integrity ge la dhonsri alang ro keng bangke ka secure nailo Nagaland ban karbiang long border blute baki ini tum tribal dum ka chipat the kalong ri an ronga pahar pen chenglo singiling arong di non singling arong ha sarbura be mon singing le arong kaniatok bi arong lahai rong apen kararong pi arong long huptimung lahai rong ana bang karbi tum se aki hoilo gb da karbi lo sgb da karbi lo sa halahaya pada bang ilitum pen ka frek a khai long si along ri 90% along ri chejor jablo dam jablo la sosis pinia ni solar project an bong wangan plut lomati council lunta wanang plut lomati kalima di la so a hormu bang ke lasi hoy pinia ni tribal non tribal politics do karbeng long ni la chini le me hinula bang ni puram de office la keche ke beso to nangi ton pi na an bang pinia ni border bang secure to de lasi ini tum ajat decision le en sita matha nang lama lasi non gambura cobo madim bade ko gambura nolong chiri sai di mangke nilia hok sipulo de lake ekdom guarantee ka साथ लो कार बी की बुके ई नुत्ता वेदा नीली तुम फर्स्ट कार बी रोंग बारी में लोग का एंट्री चेंग रसो पियोटे वो टीला वो ये तो हम लोग तो एक ही घर का मामला है ना चीज तो लेकिन बिहाइंड द सीन जो है पवन मंगरुंग का पीछे में भी आदमी है 100 आदमी है भवन सिंह का बेटा का पीछे में भी 100 आदमी है आकाश जी का पीछे में भी 100 आदमी है ऐसे करके ग्रुपिज्म एक हुआ जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा करके क्रिएट हुआ तो इसमें हम लोग डायरेक्टली काउंसिल को भी ब्लेम नहीं कर सकते काउंसिल अभी ये डिसीजन जो है ओपन ये तो देखिए राजनीतिक भाषण में तो एक नेता पब्लिक को खुश कराने के लिए तो कुछ ना कुछ बोल ही देता है ये सिर्फ हम लोग का अमर सिंह जी का एमपी ऑनरेबल एमपी का ही बात नहीं है यूपी बिहार में भी अब बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन लोग भी कभी वो मजबूरन वो बोलना पड़ता है ऐसा सभा में तो वो सभा का जो वो स्टेटमेंट को लेके इतना भी हम लोग भावुक नहीं होना चाहिए इतना भी लोकल यहाँ का जितना है हम लोग वो चीज़ को इतना भी हम लोग अलग वे में नहीं लेना चाहिए तो अभी पवन जी को तो एक मोहरा बनाया है पवन जी का बिहाइंड द सीन तो अलग ही कोई दूसरा आदमी लोग है अच्छा भी है खराब भी है लेकिन पवन जी को यूज कर दिया वो मेरा दोस्त है कल का दिन को वो मुसीबत होगा हम जाना पड़ेगा मेरा मुसीबत होगा वो आना पड़ेगा वैसा है चीज़ तो इसलिए पवन जी को भी इतना वो नेगेटिव वे में नहीं लेना है ये भी हम लोग का ही आदमी है आप भी हम लोग का ही आदमी है हम लोग तो एक ही साथ में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीते आ रहा है और नागालैंड बॉर्डर हम लोग सब मिलके हम लोग बॉर्डर बेल्ट में चाहे यहाँ पे नागा हो कार्बी आंगलोंग साइड का जो नागा है रेंगमा से लेके लोठा आओ अंगामी सब हम लोग और यहाँ पे कार्बी है बोडो कछारी डिमासा और जितना हम लोग का बंगाली भाई लोग है
इवन मुस्लिम हम लोग एक ही साथ में रह रहा है और कार्बी आंगलोंग का इंटेग्रिटी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है हम लोग इंटेक रखा है। और पकाफिल और खटखटी का जो बात है यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट भी नहीं है, बाउंड्री लाइन है धनसिरी नदी का। ये एक सेफेस्ट जगह हम बोल सकते हैं एमंग द बॉर्डर एरिया। बॉर्डर जितना भी है रंगा पहाड़ से लेके जितना भी ये सेक्टर है उसमें से सबसे सेफ जगह पकाफिल, बेंगनाबिल, घुरियालडुबी ये लाइन में ही है। तो इसलिए अभी बात ये है कि पवन जी को भी आप लोग इतना भी वो नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, बात विचार होगा और जो भी होगा आपका जनहित होगा, डिसीजन जनरल पब्लिक का हित में होगा, इन फेवर ऑफ द जनरल पब्लिक, अच्छा के लिए होगा। कोई भी एग्रेशन नहीं आ रहा है और कोई भी वो नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक से मिल मिलाप होकर हम लोग साथ में चलेंगे। और डिसीजन काउंसिल जो है एवरी टाइम ऑटोनोमस काउंसिल जो है हम लोग का पब्लिक का फेवर में ही जो भी डिसीजन होगा बॉर्डर का पब्लिक का फेवर में ही डिसीजन तो लेगा। लसी इली तुम की मथा नहीं बंके जे पिनियर नि केचे के बिया सु तुम वो फिर से तमे ला नेशनल हाईवे पेन पार चलते रेल ट्रैक पेन पार चलते धनसुरी लंग रहे लासो अड्डा के आवार के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लसन से दोचा इतुम नागालैंड मने ला हाईवे पेन धनसुरी अड्डा के सीतामे इली तुम कार्बी तुम नागा पेन फट पेन काचे बहंग जक लजी भान के बांगासो नंग लुथिबलो लासी ला जेनेबा चाइना पेन इंडिया लंग ले बफर जोन बिया है। चाइना पेन इंडिया अंग ले नेपाल, भूटान, हिमालयन कंट्रीज तुम नंगी दो जोइने चाइना पेन दा बिहार रिपीस और डायरेक्ट बात चाइनीज असर पेन चटेंग जक लॉट बी चोंग हु वो चोंग हु तो अन बांग नेपाल असर बांग से बांग आंग बंगला तुम दो कोगलो आमा इंडिया दा बॉर्डर सिक्योर्डली इंडिया सु इतुम दा कड्डो कबे हा बिहार रिपी मद्रास असर ता एकदम हांति पूर्ण लो लाके नेपाल पेन भूटान नंग दुन को जइनि आंग बो आमा हला तुंगे पुटा नेपाली दंग दा चाइना नाता डिप्लोमेसी पाठुलो होबुदा जिरपुलो नेपाल दंगे चाइना नाता को इंडिया नाता जिरपुलो आंग बंग बांग इनु दा मीडिएटर दो को जइनि सी इसन बागा बॉर्डर लाम बसिता में चाइनीज पेन चटेंग जकलो पिनियर नि तुम दा पारोक नंग दुन रेन दा निलिगे पॉजिटिव बेसी लांग रंग फट पेन मात के वोटर लिस्ट लगा धानु जी लगा ली किप्लुंगे जिता उने पुलो दला बॉर्डर हम बांग इंटेक कुरी सिना इतुम ऑटोनोमस तेरा ने पालोंग सिना बाको पिनी सन क्लेम सिना इतुम चिसिक चा सिना पो पेदे इतुम ला तुम फान कि थोवांग लो तो पिना बानी निली रिचो चदम दे पर निली मिथांग फानंदा बिसा सवे नि दे नुरा कार्बिया वी बिनाक माते दी हा सॉट रिचो पे ना लाम दो इतुम के ने हॉक्सी पुलो इतुम हनिंग डिमोरलाइज लाम गली नि बांग हंता नि इंसाल सेलो मोलेंतेरोन मत मोलेंतेरोन मनचे बिसा सेला जे पिनियर नि लेहोडांग नि फानंग होडाय टु कक्सताला सोलोंग नि राइथेक पामी पुपुनि ला आंदा नि रिक्स नि ला सो लेवल नि लेला नि निजिर पोडुमान में चेन साली का फिलाम नि भान ला सो दायित्व नंग पिस्ता में कोना ने फुबंग लोंगा के ठेर के हाब इनु नंग थर्डर हाला तुम फुबंग लोंग दुमा लाम एन एदिनि ला सो लोंग रिने सोलाई नि दे के हक्सी पुल सीधा बांग के चेके बेसो दुमांगे हाला तुम अलाम दा चिनी तुम अलाम दा चिनी हातंगे पुपु लिन एतन से बांगे आली दा चोबोम ले नो डाउट सीधा इतु मकार बेंग लोंग बा इतु मकार बेंग लोंग नंग बीपी वेट लो नो माथे बांग सो दुमांगे अथे नागालैंड लो लगी लुडुन लो बोलो दे होल तुम दा राइट अवे एपो कार बेंग लोंग असप इतुम कार बितुम नागा पेन पाफिदुन चेरलांग मासे इतुम ना नंग लुडुन रोंग लो लट बा इतुम लोंग दुरा वेट लो लासी कादो कबेलाम चिथानी दो लांग ऑफिस तमे पिनी फान मान बांग कने लिता ला आनिंग जेपेंसी इंटन पो लापेन के जितु जिरपोरा पेरलो इलिटुम अदो कवे पोन बंगरुम भंटा कफ्रेक मिस्टेक एनंग ने निले ओम भंटा लापेन थु आको लदाख दो बंग अदो कवे तो इतुम मुठते मिस्टेक के मुनित मति क्लेम ति हो मिस्टेक के मुनित हपन दोकोक ति वफिते इतुम चिंगवाई चिंगसाई चेरना अपोर चोंगहोंग चेसिना ओसमार का जन्म भी भानगे 9 महीना के चोंगहोंग वेक नहीं लगे कल इमिच्योर लगे दी इंगने के में एलम सा हक मति ओसमार नो माग लगे मैच्योर जितlang si komen do rara komen mai karbi to mangke just na me karbi munes ya si da nongan ko nangan komen do so ko tha ining ge hang ke voter list sing than table ining ge hang ke land right itum der le cherai get table ko ma se me thang mun phang frang po ring tung tilang sa no no man itum la so decision ke enute border integrity alam da bang territorial integrity alam da bang अबे इतु मफान नांग मानी ने पिन तुम तक इतु मफान नांग मानी बम बांग बम पार्ट बिना लगे
lasi non mat ke apor nang li ji hala sorni nang li hang jok plo ji puma silong lo gitu nili pui bang ke directly tum situation la son le tum create nang bai tum la son le claim ra pe nang ge ari choda kar bi si chulong vek po son ta apor nang le ji apor chi piche sina itumang bo apor enche sina han itum da nani ni pen kombong lo apor nang le mo mamari cho chui choda no aki mi bhan claim mo ahar mu bang ni lasi pui pen non itum rong bari masor ke claim la an itum front pathu long bang ke kopine belek ama mosla bang ke amal mosla bang nang jogon ri tha ya lakal re lake 12 mosla 13 swat si lage che plan tu lasi